Mumeze mute nongeye kubasuhuza shuti mwese mukomeje gukurikira ibiganiro dukomeza kujya tubagezaho umunsi ku munsi. Izina rishya rya channel yacu rikaba ari The Moment TV. The Moment TV, iyi ngiyi rero niyo channel tugomba gukomerezaho tubagezaho ibiganiro dukomeza kujya tubategurira umunsi ku munsi. Wowe kora subscribe, ukore like, ukore comment ndetse unasharinge link ya The Moment TV ku nshuti zawe kugira ngo nabo bakomeze kugenda baryoherwa n'ibyiza tubagezaho. Abarashi cyangwa se abafana b'ikipe ya Arsenal mu bicu kabisa, aho muri hose kabisa ubu mugomba guserebura cyangwa se mukishimira intwaro nshya kabisa mu ikipe. The wait is over, cyangwa se uwo mwari mumaze igihe mutegereje yahageze. Uwo nta wundi rero akaba ari umwataka witwa Victor Gyökeres. Arsenal ikaba yari imaze hafi amezi agera kuri 2 ikurikirana cyangwa se ishaka gusinyisha uyu mugabo witwa Victor Gyökeres, umunyaswede w'imyaka 27. Uyu munsi rero tayari mu kanya gato cyane gashize nibwo ikipe ya Arsenal imaze gutangaza umwataka wayo mushya witwa Victor Gyökeres. Gyökeres rero wageze mu gihugu cy'Ubwongereza ku munsi w'ejo avuye mu gihugu cye cya Swede ari kumwe n'umu agent we. Uyu munsi ikipe ya Arsenal yamaze kumutangaza nk'umukinnyi wayo mushya. Uyu muhungu rero w'imyaka 27 aje muri Arsenal aturutse mu ikipe ya Sporting Lisbon, aho rero yatsinzemo ibitego 97 mu mikino 102 yakinnye. What a striker! Uyu ni umwataka kabisa wo gutinya kabisa. Abanyezamu mu gihugu cy'Ubwongereza batangire ngo bitegure kabisa imbundi ikomeye cyane ya yindi rasi ibisasu biremereye. Uyu nguyu rero ni Victor Gyökeres. Uyu rero akaba yaramaze sezo 2 mu ikipe ya Sporting Lisbon, akaba yarayifashije gutwara ibikombe bya shampiyona 2 byikurikiranya, ndetse anayifasha gutwara igikombe cyitwa National Cup cyangwa se igikombe cy'igihugu, ndetse akaba ari nawe wabaye umwataka watsinze ibitego byinshi muri sezo 2 zikurikiranya. Uyu nguyu rero akaba uretse gutsindira ikipe ndetse yatsindaga n'ibitego byinshi mu ikipe y'igihugu ya Swede, dore ko mu mikino 17 amaze kuyikinira yayitsinzemo ibitego cyangwa se yayitsinda ibitego 12 byose mu mikino 17. Ware striker cyangwa se bega umwataka w'igitangaza. Uyu muhungu rero akaba yaravukiye mu mujyi wa Stockholm, hanyuma Victor Gyökeres rero atangirira ibigenda no gukina umupira mu ikipe yitwa IF Broma Pojikalna. Ahangaha rero yatangire mu makipe y'abakiri batoya, gusa no mu makipe y'abakiri bato numwe mu bantu batsindaga ibitego byinshi, kuko nk'iyi kipe ya IEF yayikiniye imikino 31 atsindamo ibitego 32 ubwo yakiniraga amakipe y'abaterengeje imyaka 19 na yabaterengeje imyaka 21. Akaba yaratangiye gukinira iyi kipe nk'umukinnyi wabigize umwuga afite imyaka 17. Mu mwaka wa 2018 uyu mwataka Victor Gyökeres nibwo yagiye mu ikipe yitwa Brighton and Hove Albion. Gusa aha ntabwo yagize amahirwe yo kwigaragariza ko atabonye umwanya wo gukina, ndetse bahita bamutiza mu ikipe yitwa Swansea City, nyuma bamuteza muri St Pauli, ndetse nyuma ava muri St Pauli yerekeza mu ikipe yitwa Coventry City nabwo ku ntizanyo. Muri icyo gihe rero yari mu mwaka wa 2023. Hanyuma rero nibwo yahise yerekeza mu ikipe ya Sporting Lisbon yo mu gihugu cya Portugal. Uyu mwataka rero akabaje akenewe cyane mu ikipe ya Arsenal. Witwa Andrea Berta wagize uruhare runini cyane mu kuzana uyu Victor Gyökeres, akaba ari sporting director mu ikipe ya Arsenal. Akaba yatangaje ko bishimye cyane, ati turishimye cyane kuba tuzrangije iyi deal nziza ya Victor Gyökeres winjiye mu ikipe yacu.
ati ni umukinnyi ufite impano idasanzwe kandi ni umukinnyi uhozaho, ni umukinnyi ufite karite ndetse n'imitekerereze yo gutsinda bikenewe n'umwataka wo ku rwego rwo hejuru utsinda ibitego ku mwanya we. Ati imbaraga ze, ubwenge bwe ndetse n'ubunyamwuga bwe bimugira umukinnyi ukwiye cyangwa se ugendanye n'icyerekezo cyacu. Ati turishimye kandi twizeye ko azagira ijambo rikomeye cyane mu kibuga ndetse azaba umuntu ukomeye cyangwa se izina rikomeye mu rwambariro rwacu. Ati ikaze Victor. Uwo ngo akaba ari Andrea Barta, sporting director w'ikipe ya Arsenal. Witwa Mikel Arteta nawe akaba atangaje amagambo nawe akomeye. Ati turishimye cyane kuba tubashije kuzana rutahizamu Victor Gyökeres muri ikipe yacu. Ati uko yagaragaje guhozaho mu bigendanye n'imikinire ye byaduteye imbaraga zo kumva tumushaka, ndetse uburyo atsinda ibitego bimugira umwataka mwiza. Uyu nguyu rero akaba ari uwitwa Mikel Arteta, wakomeje avuga ko afite karite nyinshi. Ati arihuta cyane, afite imbaraga imbere y'izamu buri gihe. Ati kandi atsinda ibitego byinshi, yaba mu ikipe ndetse no mu ikipe y'igihugu. Ati rero akaba azanye ikintu gikomeye cyane. Ati azanye umubare w'ibitego muri Arsenal. Ati ubwenge bwe muri box bimugira umwataka wo gutinywa. Ati rero turishimye ko Victor aje mu ikipe yacu. Ati kandi dutegereje gukorana nawe. Baravuga bati, Arteta akomeza avuga ati ikaze muri Arsenal wowe n'umuryango wawe. Victor Gyökeres rero akaba azajya yambara nimero 14 mu ikipe ya Arsenal. Akaba rero ari nimero ifite amateka akomeye cyane mu ikipe ya Arsenal, dore ko yambawe n'uwitwa Thierry Henry. Nyuma yaho harimo abasore nk'aba uwitwa Theo Walcott wayambaye, ndetse n'uwitwa Pierre Aubameyang wayiherukaga. Ubu rero iyi nimero ikaba yaribitse, bari barayibikiye uwitwa Victor Gyökeres. Victor Gyökeres rero akaba yasinye imyaka igera kuri 5 mu ikipe ya Arsenal. Akaba rero asinye miliyoni 64 z'amapaundi. Akaba rero aje yiyongera ku bakinnyi batandukanye ikipe ya Arsenal yari yaraguze. Ngiye kugaruka mu kanya gatoya. Gusa Arsenal benshi bayikurikirana bavugaga yuko muri iyi myaka ishize yagaragaje intege nke cyane mu bijyanye no gutsinda ibitego, dore ko baburaga umwataka typique cyangwa se umwataka wa wundi imbere y'izamu udahusha. Uyu rero akaba ari Victor Gyökeres bamaze kwerekana mu kanya gashize cyane. Uyu rero akaba aje yiyongera kuri Martin Zubimendi ikipe ya Arsenal yaguze muri Real Sociedad kuri miliyoni 65 z'amapaundi, ndetse akaba yiyongera kuri Christian Nordgaard bavuye muri Brentford aguzwe miliyoni 15 z'amapaundi, ndetse na Kepa Arrizabalaga waguzwe miliyoni 5 avuye mu ikipe ya Chelsea. Biyongera ku musore witwa Christian Mosquera waguzwe miliyoni 16 ava mu ikipe ya FC Valence, ndetse tutibagiwe n'uwitwa Noni Madueke wavuye muri Chelsea kuri miliyoni 52. Arsenal ikaba imaze gutanga kuri iri soko miliyoni zigera kuri 210 zose z'amapaundi. Gusa amakuru ahari nuko bari gushaka uwitwa Eberechi Eze. Uyu nguyu akaba ari umukinnyi nanone ukinira ikipe ya Crystal Palace, umwe bakinnyi beza cyane, ngo nawe ngo bari kureba uko bakwinjira mu biganiro n'ikipe ya Crystal Palace kugira ngo abe yatsinyira ikipe ya Arsenal, dore ko afite amasezerano azamugeza muri 2028 mu ikipe ya Crystal Palace. Gusa rero hari n'abandi bakinnyi mu Arsenal ngo bashobora gusohoka muri diro ya Eberechi Eze, ngo bashobora kuwohereza uwitwa Reiss Nelson nka part ya diro, cyangwa se mu kugira ngo banegose bakaba bakongera amafaranga baha ikipe ya Crystal Palace, ubundi bakaba bahita bongeraho umusore witwa Reiss Nelson, bityo bakazana witwa Eberechi Eze, ngo niwe bashobora gusoreza
kubagezaho ibigendanye no kugura abakinnyi muri Arsenal. Gusa hari n'abakinnyi bashobora gusohoka, uwitwa Gabriel Jesus birashoboka cyane ko agomba gusohoka muri ikipe ya Arsenal, dore ko ikipe ya Flamengo yagaragaje ko imwifuza kugira ngo imutire. Numwe mu bakinnyi beza ariko bakomeje kugenda barangwa n'imvune, bityo rero muri Arsenal ukurikije abakinnyi yazanye, bisa nkaho Gabriel Jesus umwanya asa nkaho ntawo yazabona. Ngo Flamengo rero ishobora kumutira muri iyi sezo, ariko bakazamugura miliyoni 28 z'amapaundi. Ngibyo rero ibivugwa muri Arsenal. Abajashi rero nizere ko akanyamuneza ari kose, mukomeze kunogerwa na gahunda The Moment TV, dukomeza kugenda tubagezaho umunsi ku munsi. Ciao ciao.